ame foli di ande mumuma kabo dalwa ame yiri ni kuma kani ame kuma na yiri nta fola ame foli di sigi jama be ma ka foli di an fasula kawma ame kuma na yiri nta foli lo ale be bimi cheni e bimi doko ko bimi ba doko ko bimi cheni me bimi cheni ni mi te bimi bai bimi cheli ni voilà donc ale buruka misen koro be mo do soro koro c'est-à-dire au verset qui beau voilà dabali au verset qui beau allez bana jugule ali uta tula mola na ku ne mi rello la koronte ko sen ba mai ni re imani re ta no ni kan koronya la kuru dali wi don imka karuna ne ke dumante se ka kuma donc yirini iba le bo ka le bara ka le ka ke ka kurun bara ni na la kalula ife ala bena no ale farale fana be bo ka asim bla ajila na kala buru ya ba buru bla ajila na kala sin ba sim bla parti mangana ole be bla ajila voilà maintenant il kanela et alors tesika bla ajila mais il kana fo ki ba wushu il be fannguru la ajila ka ke ka digidi ni ka wushu il va y fini abi i buruli jikaran papa ni abe buru mangaya katini donc fino ni ali be jiki atme soro na te soro voilà oui koro yiri premier koro yiri flanya me ba ka ali yira fana ali fana nyefe fana na chite gbele ku ka fo kan ma ke kwa du chan te o kuma te mais ali be barake koro lila koro dabari ala dabari ani nyana mini bana donc yirin be olike ame kuma na ro jiri kan ame kuma na faraka a farani iba le bo ni mo do kala ni kwa nya be la minala ate se ka lo abe mina mini abe lo akalo abe nyana mini bana voilà nyana mini bana ama le fara bo ka tribune bo ka kolombo ka du dagala ali te kala ku datalila atigi ba ko ka mi iba ye nyana mini banani abelo donc oui nyana mini tai ne ko kurutala iba le fara corona tribune iba fara le bo ni mbese ka daga bo la iba le bo ka lidu da kula ani da koroli nege daga bogo daga be se ka dola parce que an yoro na numu ko gbana daga bogo daga te soro la te an fe ati kanya bon ibena fre naga be yoro na uta o masunu anu na ya donc do be se ka du daga nege daga la voilà ni ka nege daga soro iba do ala tribune na tribo oui nyana mi bana utai